ufatiye ku byo wabonye nta muganga ushobora ntumbaze birebire oya mugabo kuvyo nabonye Apôtre oya si ntumbaze birebire oya mugabo kuvyo nabonye Apôtre cyari kiryoshe ikindi ntumbaze birebire oya mugabo kuvyo nabonye Apôtre cyari kiryoshe ikindi ntumbaze birebire Apôtre cyari kiryoshe ikindi ntumbaze birebire Apôtre cyari kiryoshe ikindi ibihe byiza cyane kuri mwebwe mwese abakunzi ba Utamu Podcast, nizere ko mumeze neza cyane. Iminsi yari ibaye myinshi tukaba turakorana ibiganiro namwe cyangwa se muteko muradukurikirana, ariko umunsi twongeye twagarutse turi kumwe n'umutumire wacu umwe novuga ko amaze gufasha byinshi imitima y'abantu, yarabohotse mu kwigisha abantu, inyigisho atanga no kuri zimbara benshi, ariko n'ibiganiro akora birimo inyigisho zo mu buzima busanzwe. Ni Apôtre MBAYAHAGA, nishimiye kongera kubana namwe kuri Apôtre ndabaramukije kare ndamutsangaye ndadukurikirana kuri ntumbaze birebire Amina meyi. Iminsi myinshi ya Apôtre abanyandikiye barambaza ati bwa Apôtre ameze neza, ambwira ati ameze neza, n'urugendo rw'akazi mwagiyemo, ibi byose nabibasiguriye kugira ngo uramfasha n'ubundi wongere ubibutse ko atakibazo wagize. Apôtre cyari kiryoshe ikindi mashitse naho urabona umuntu atariko yaraya kandi uko twisha sanga ntumbaze birebire Apôtre cyari kiryoshe ikindi ambavu yaho genda nagukeza ndetse kwizerwa n'abene gihugu uratorwa kujya si bose batorwa waratowe rero nabyo nyine nawe ndagukeje nibyo naguheruka utaratorwa ni byiza ntumbaze birebire Apôtre cyari kiryoshe ikindi gutorwaho umuntu avuka bakagutora ikimenyetso cy'uko ntumbaze birebire Apôtre mvuze mu kibanza ca benshi nabonye benshi baragukeje hari n'ababivugiye ko byinshi ndavuga ati je kanivugire make nzogira amahirwe yo kumushikira ndamwifurize bibiri ntumbaze birebire Apôtre umunyabwenge yivugira ba bibiri yaragarutse avuga ngo ni kijushu ntumbaze birebire bakita ikinyabwenge yashatse kwereka rero yuko umuntu akwiye kuvuga ibikenewe ntumbaze birebire rero ayo mabanga nusanga amabanga nabyo nyine byoroshe kandi si matoyi kuko burya bihera hariya hasi bigashika hejuru. Unyemerere rero burya jenje kugira ngo tuganira ku bintu bitandukanye bikorera kugwa mu karere, ariko turahera ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi aho tugiye kurabira hamwe umwaka wa 2020 uri ku butegetsi warayurangiye barabe nawe kwimbaje imbonera kure zari zitabye, ariko nawe wari umwigisha mwakijya minsi, ariko turaza no gucanga mu karere hari biko biravugwa yuko hari urwego cyangwa se igihugu runaka gishobora gutera ikindi, aho ndavuga abavuga nabamenyesha makuru nta gihugu kirabivuga, nabamenyesha makuru cyangwa se abasesengura hirya no hino, numvise mwemwe n'umucisha mukavuga ati nabasuraguzi bamwe rero bavuga yuko hari igihugu gishobora gutera ikindi. Hambavu yaho turaza no kurabira hamwe rero abanyamulenge bo bita Moise Nyabugabo yongeye kuvuga amajambo ariko anavuga yuko wumvikana ko ibyo mu miseze bavuga bya genocide bashobora kuba bishyitse ku ruhande, ahubwo bakavuga yuko hari abasirikare benshi 10,000 y'abarundi biri muri Kongo na cyane muri Minembwe bagamije ngo gukora ubwicanyi mu bw'abafashijwe na leta ya Kinshasa. Mugabo akavuga ati
twifuza yuko twokorana na leta y'u Burundi ikavavana na leta ya Kinshasa ya Etienne Tshisekedi bagamije kumureperi ubwicanyi bw'abaje na leta ya Kinshasa wa kane ku wa gatanu ku wa gatandatu bari babindanye bishika no kubona ibirori biri kubera biri Gitega aho wari wanatumiwe wari no mwigisha ubwicanyi bw'abaje na leta ya Kinshasa CNDD-FDD iri ku butegetsi bari bawubaje y'abarundi muri Kongo na cyane muri mwaka wabonye gute cyangwa se n'isano minsi mikuru wabonye gute wari no mwigisha ubwicanyi bw'abaje na leta ya Kinshasa mugabo hari abasirikare benshi ibihumbi 10 y'abarundi biri muri Kongo cyane muri Minembwe bagamije gukora ubwicanyi bw'abaje na leta ya Kinshasa mugabo hari abasirikare benshi ibihumbi 10 y'abarundi biri muri Kongo cyane muri Minembwe bagamije gukora ubwicanyi bw'abaje na leta ya Kinshasa mugabo hari abasirikare benshi ibihumbi 10 y'abarundi biri muri Kongo cyane muri Minembwe bagamije gukora ubwicanyi bw'abaje na leta ya Kinshasa mugabo hari abasirikare benshi ibihumbi 10 y'abarundi biri muri Kongo cyane muri Minembwe bagamije gukora ubwicanyi bw'abaje na leta ya Kinshasa mugabo hari abasirikare benshi ibihumbi 10 y'abarundi biri muri Kongo cyane muri Minembwe bagamije gukora ubwicanyi bw'abaje na leta ya Kinshasa mugabo hari abasirikare benshi ibihumbi 10 y'abarundi biri muri Kongo cyane muri Minembwe bagamije gukora ubwicanyi bw'abaje na leta ya Kinshasa mugabo hari abasirikare benshi ibihumbi 10 y'abarundi biri muri Kongo cyane muri Minembwe bagamije gukora ubwicanyi bw'abaje na leta ya Kinshasa mugabo hari abasirikare benshi ibihumbi 10 y'abarundi biri muri Kongo cyane muri Minembwe bagamije gukora ubwicanyi bw'abaje na leta ya Kinshasa mugabo hari abasirikare benshi ibihumbi 10 y'abarundi biri muri Kongo cyane muri Minembwe bagamije gukora ubwicanyi bw'abaje na leta ya Kinshasa mugabo hari abasirikare benshi ibihumbi 10 y'abarundi biri muri Kongo cyane muri Minembwe bagamije gukora ubwicanyi bw'abaje na leta ya Kinshasa mugabo abanyamakuru bakorera hari abasirikare benshi ibihumbi 10 y'abarundi biri muri Kongo cyane muri Minembwe bagamije gukora ubwicanyi bw'abaje na leta ya Kinshasa mugabo none ikibazo cyari cyo abasirikare benshi ibihumbi 10 y'abarundi biri muri Kongo cyane muri Minembwe bagamije gukora ubwicanyi bw'abaje na leta ya Kinshasa mugabo babona kaburu abandi biri muri Kongo cyane muri Minembwe abantu baratangaje ngirinde ububo wa formaka babona kaburu wera ahantu hose ahantu hose hero tigeze uhabona ukabona kaburu ngirinde uko abantu bameze formaka umuntu aho kubona ibyiza byinshi ubundi yakoze amuranga kuri kamwe ukabona kaburu uko abantu bameze rero ugiye kuraba umuntu muganga aho kubona ibyiza byinshi ubundi yakoze kandi bigaragara ko byinshi cyane uko ibyinshi ugiye kuraba ko by'umuganga hari ubuzima butandukanye kandi niyo ntare kuba ndahari ibyinshi byo bakoze bagiye gutwara kugeza ubwenge ibyo nabonye ntushingire ntabwo kandi niyo ntare kuba ndahari ngiye kuraba amashuri ibyo bakoze ukaraba amavuriro ibyo nabonye ukaraba amabashingire ukaraba ibibuga byo kuraba amashuri yubatse n'ibintu bikomeye cyane ingana baraba amavuriro ukaraba ntushingire ntabwo nabisomije byose ugiye kuraba nibo bagiriye imana yabashomeye cyane bazagenda gucara turabishwe karaba yabaye ntushingire ntabwo nabimo y'intara n'umunsi hageze ko bageza abantu karaba amabago ntushingire ntabwo cyane ni nawo mushinge w'iterambere nta muntu ajya ibigamije cyane ingana ibikorwa by'iterambere azi yuko ashobora kwigurira akigurira ashirikira ku mutwe rero akibura byinshi bakoze iterambere hanyuma azi yuko ashobora ku munsi wa gatandatu hoho byari biterwa ashirikira ku mutwe no munsi utabona byinshi bakoze ubu bari umunsi mukuru ya gatatu icyenda hoho byari biterwa edisiyo y'icyenda ubona n'icenda bagiye kureka ibintu ntabwo abantu barota cyane bifuza ko ejo umuganga twabuka bagiye
ufatiye ku byo wabonye nta muganga ushobora ntibikunda ntumbaze birebire oya umugabo kuvyo nabo ufatiye ku byo wabonye nta muganga ushobora oya simvuge byinshi ambariye sindakubaza oya cha kumayange utubwire nk'ibyo wabonye wewe nabarebeje ukuravya umuganga indembe nabarebeje oya simvuge wubatse nufatiye ku defile cha kumayange utubwire nk'ibyo wabonye wewe nabarebeje ukuravya umuganga kubera ku bana b'imyaka 2 ingene wubatse hose ufasa rizonga amakompanyi atagira kwagana izuba ryarutubagaje ahantu abo bana bari determine bose bumva ko ya vision 2040 David Susa bose bakadefira bafise ibikorwa bakoze badefira bikoreye ya vision 2040 David Susa ibyo bakora sosiyete koperative basanga bafise amafi abandi basanga bafise ikoreye ibyumba hano badefiranya amahera mu bindi tweri inoti turazifise hari ibintu bakoze abandi basanga bafise hano badefiranya amahera mu bindi ibizwi by'inkoko hano imbonera zimaze gukura igisoda ibizwi defile kumenya kitandukanye n'igisirikare zimaze gukura n'ayandi igisoda n'ibindi byinshi bikwereka yuko defile kumenya igihugu cy'Uburundi n'igisirikare amene y'ubu hafi ya 90% amaze kubahindura ingabo zo Rwanda n'ibindi byinshi bikwereka yuko nimba bihera ku mwana w'imyaka kandi urabona ko biteguye bambaye neza ibirato bisa impuzu bisa nimba bihera ku mwana w'imyaka ibintu by'amadikino by'agambaye neza n'amakarabirato bisa ukabona uti abana nta mukozi baratunganye kandi kuva kera kuri bazo umwana w'umukobwa n'amakarabirato umwana uti abana hamwe n'ibindi nta musore yiruka amasuma ariko aracibigaho donc urabona yuko bimeze hamwe n'ibwira kandi umusore ukabona amasuma ariko arashuri bariga donc urabona yuko uko bimeze discipline imbere kandi ukabona uti mu byo ukabona amashuri bariga umugabo w'iterambere cyari kiryoshe ikindi burya hariho abantu bajya imbere cyangwa bakari bakinjiza ahantu bakavuga ibintu bitari byo bakumva umenga imbonera kure cyari kiryoshe ni nka milisi nibyo mpora numva kenshi banavuga ni nabyo banavuga ngira ngo turaza kubigeraho n'urwavuga cyane 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 ijana kuri nka milisi n'urwavuga nibyo mpora numva kenshi banavuga nabyo banavuga izo mbonera no mu bakomanda ba kenshi baratuye cyane muri defi barabaza abatutsi n'abatutsi n'abatwa n'ubwoko bwose bw'icyaha umugambi wa wose iyi imvugo muri defi bavuga abatutsi n'ibyo by'amahonyabwoko bavuga nibyo nashoboye ikintu kigaragaza yuko abarundi baramaze kwegerana baramaze kumenya icyo bapfana igihugu uno munsi bacyumvamo bose umuntu wese aramukanza abatutsi atitaye ku bwoko cyangwa ahakomoka icyo rero twakibashimira ko iyi mvugo ni byiza mu burundi atitaye ku bwoko cyangwa ahakomoka yego kumva gutenya inyama zako ngo wemere ko runyaruka nunzi kwino ego kumva gutenya inyama zako wemere ko runyaruka nunzi kwino naje naho ngene bakoherera ego iyo bahamagaye umukobwa wemere ko runyaruka amashini nkajya mu gigimo perezida pe hasi bakoma amashini akaguhera iyo bahamagaye urumva hari ikintu wowe ukavuga uti bisa naza biya bintu perezida pe hasi ngo bakareka amashini akaguhera urumva y'uburongozi bwabo ariko kandi ubwiye kandi igitanga uri kurabivuga
uri mu mugambo wa CNDD-FDD igitangaje ngo umuntu ashobora kwibaza ngo ati none wa wundi ari mwindane wiyo kubwira kibaze nko bwiye ko wewe utari mwindane uri kurabivuga uri mu mugambo wa CNDD-FDD uzi kubesha sino kubiye cyase no nakubesha oya nimba none igitangaje uri kurabivuga uri mu mugambo wa CNDD-FDD niba mubisha amati bisakaza abantu tamukuru ko nyene kuri ntamwe noci ugaragaza nagaragaza muga n'ibyo amatwi nimba yibaza yuko tamukuru azotwara umuganda utwara ugaragaza azoremeshwa n'abandi biragoye wewe wamuremesha okay urakuze Apôtre ubutegetsi no bwagutera azoremeshwa n'abandi biragoye aho hinda wewe wamuremesha okay urakuze Apôtre ntawe hinda umusozi yanrimba nayo imutuma bukomeye uyu musozi utari muhinde ubwiwe urawegamiye ubwo ngira ngo karagaciyemo uyu musozi utari reka turabe edition ya 10 nayo imbonera kure de ingene izo bimeze nyuma tunabandi nakeze mu mugambo uri ku butegetsi wandanye ubaka igihugu très honorable reverend kuri yaranabivuze ati nibyo ntawe ukora ibibazo ni mu bihugu byo hanze yarabivuze ko bagiye ibibazo ati rero ngaha mu bindi bibazo bihari bizogera bitorerwa inyishu ukereye petit table kibazo fasi ubanzo ni mu bihugu byo hanze rero ngaha mu bindi bibazo bihari bizogera bitorerwa inyishu kuri ugiye kubaraba petit table kibazo fasi nibyo bakoze ukaraba intwaro bari basanze zirenganye kuri imyaka barahani ibyo zakaza ntaho bagaye nibyo bakoze cyane batererwe kandi intwaro bari basanze reka kumbure n'abandi barazabwira icyo babivuze ko nabo nyene muri commentaire n'ikino kiganiro cacu dukomereza ngo nyene kuva umugambo hari ngaha maze imisi muri imenyesha makuru abasesenguzi bemeza uyu mugambo naho uri kura umaze imyaka 20 ishobora kuba itazomara imenyesha makuru itatu canke imbere bavuga yuko umugambo wa CNDD-FDD uri kura umaze imyaka 20 ishobora kuba imenyesha makuru canke abasesenguzi itatu canke imbere bavuga yuko CNDD-FDD tigeza gusambuka hari na mari ku nzira zose zishoboka teza gusambuka Apôtre yuvuze nk'ibyo bintu acaboreka abandi n'abavuga ibi umuntu yofatikwe base wibeza by'ubonero hari na mari ku nzira bari byo teza gusambuka bambere ho Apôtre yuvuze nk'ibyo bintu acaboreka abandi n'abavuga ibi umuntu yofatikwe base by'ubonero kabihirije mu wasi rero akabyuhirwa n'umukiza kwifuza ko igigisho cy'umwana mu wasi rero ariko birashaka bishaka ni ukaba ari kubi yakaba ari kubi rero bibaza yuko kwifuza abantu uraba bazi imisi n'ibyo mbona n'abantu ariko barashobora bishaka ni ukaba ari kubi yakaba ari kubi umuntu cyane cyane rero bibaza ibyo baze abantu bashika nk'abantu bazi imisi n'ibyo mbona ikuri yapfuye avuga kuri CNDD-FDD yego cyane cyane nakagiye kujyana niyo baze kuba niyumvira Imana ikora CNDD-FDD igashima FPR cyangwa igihugu cy'iwabo akagiye kanyorera ugiye kugira kompashima CNDD-FDD umugambo wabo nabigatumvikite article ya ya reglement d'intérêt y'umugambo CNDD-FDD umugambo wabo nabigatumvikite icyo kintu cyo gushira imana imbere ariko ha ya reglement d'intérêt amashenge ariko arunga gushira imana imbere abasenga baravuga icyo kintu barakutwa cyangwa gushira imana imbere ariko handi abatinga ni cyane n'abakora ibizira mu maso y'Imana ibigabo bya biri ibindi bigabo n'ibigore bya biri ibindi bigoro biko bihana cyane n'abakora ibizira mu maso y'Imana kirazira zibigabo bya biri bibo byo kweza y'ibyo bya biri yego ati ico kisa hagaho nyuma abo twese tuciye yego kuko n'umuvumo urabyuza yego ati ico kuba kiza n'umuvumo abo twese aho yego ibyaha bindi biriko sinovuga ko kiza n'umuvumo mugabo karabagira ko ibyaha ingene Imana yarondeye bituma sinovuga bigatuma ikamutuma ibyaha ko ivyo wabo babaye ariko birabaza Imana bituma ntagisha uvuga
igatuma uyu byo bikamutumira hano byo no kubesha iwabo baba ntawo ujyaga abayobozi babahe agaciro intabire mvuze byabo yikabasesa byo menga yabaye indwara y'inde ntawo yide ikasende yabari mu maraso ikintu cyose bavuze ngo intabire ikabasesa ngo niyo koje akarere uje amatekano akarere nkiyumviye abari mu maraso mu bihugu byose tubanye hari n'igihugu cyahakuye kije muri New York amatekano kije muri East nkiyumviye kije muri wone mu bihugu byose tubanye atubanye na n'igihugu cyahakuye kije muri none icabo kimaze kureba ni kije muri wone kuri Burundi Uganda muga imbere kuri ntuze yakayamaze kuri bari muri Tanzania indege zazo uruho zizi ku Uganda bavyuga imbere none muzo mu bana ushobora kuba kuri ntuze yakayamaze Tanzania indege zazo uruho zizi ku bitatu ninde atesha ibibazo mu bana ushobora kuba parakoyo ko murabizi none uyu muntu acarawe byabona ahubwo ubu hari bateje ibibazo izo ndongozi zikomoka muri uwo muganda nyene banka uyu muntu acarawe byabona wabanaza hano konfe izo ndongozi zikomoka muri uwo muganda bazi ico baje bageze igihugu cabo wabanza akazana gasubiye kubi baravuga bati tubane mugabo tubane bazi ico baje ushobora kuvuga yuko bageze igihugu cabo tugiwaye banza baravuga natwe tujya dukaravuga bati inyungu z'igihugu barazihagararira baragwana ku buryo usanga bavuga bati natwe tujya dukaravuga ingorane bagiye ko barazihagararira bati yakuha Burundi mubanyi mfasha aho hantu hereje ndatewe natwe tujya dukaravuga mfasha kwanza inyungu z'igihugu barazihagararira baragwana aho duherereye kandi umuntu ahamya vyubu ivyo ntabwo tujya dukunda umuza muturiza ububanyi mukayitura no kugihangufatana kugihangu uri ku rubibe donc ibyo byose biza yibangamira za inyungu bakavuga ati icyo dufasha kugira ngo dushike ku cyo dushaka nuko Burundi bwoteje imbere ndavuga Burundi urumva tujya dukaravuga inyungu z'igihugu oya mufise abana hakwiye kuza abandi Atari self-defeated nashobora gukontrola ushobora gukoresha ushobora kugira uko bishaka nico nta bindi ntubire ngo nizindi ngorane n'ubaho natwe babateje umutekano inyungu z'igihugu barazihagararira bamajana ico kibazo umuntu aca yibaza amaja ndahantu rw'ibere rw'Uburundi n'u Rwanda Burundi bwacoke haraho bavuga ati hano abanyagihugu bo ngahaye bahanyuze kubera nukanye n'abarundi bagomba kubica canke igitero cyo barabona none umutekano muke wabuze kubera ariko kubera kubera nukanye n'abarundi wese kuvuga gusa canke ishaka igitero cyo babonye tuyikunda none umutekano muke kumubera kubera n'ivyo ndetse navyo biraba wese niyabakusa none igitero cyo babonye none umutekano yubaka igihugu cyabo barabe ko se ndemo cyangwa se ndemo uzoja kubakora none ikindi kibazo ni iki yubaka igihugu cyabo barabe ko se ndemo cyangwa Burundi uzoja kubakora ikibazo baravuga yuko none ikindi kibazo ni iki yubaka igihugu cyabo barabe ko se ndemo cyangwa Burundi uzoja kubakora ikibazo baravuga yuko none ikindi kibazo ni iki yubaka igihugu cyabo barabe ko se ndemo cyangwa Burundi uzoja kubakora ikibazo baravuga yuko none ikindi kibazo ni iki yubaka igihugu cyabo barabe ko se ndemo cyangwa Burundi uzoja kubakora ikibazo baravuga yuko none ikindi kibazo ni iki yubaka igihugu cyabo barabe ko se ndemo cyangwa Burundi uzoja kubakora ikibazo baravuga yuko none ikindi kibazo ni iki yubaka igihugu cyabo barabe ko se ndemo cyangwa Burundi uzoja kubakora ikibazo baravuga yuko none ikindi kibazo ni iki yubaka igihugu cyabo barabe ko se ndemo cyangwa Burundi uzoja kubakora ikibazo baravuga yuko
ati izi drone zatumaze kumbure niba zirungika kubera ni wahatse ariko ntibikubwiye kubaza abandi banyamurenge bandi barakubwira yuko General Gasita drone zatumaze kumase wawe ahubwo ico yanka ariko byakubwiye abandi banyamurenge ahandi biza kurwanira zatumaze kumbure ariko nayo niba zirungika kubera ni wahatse siwe yoza kumva ariko barabanyamurenge kuba atari basa nabangira nabene banyamurenge bandi ikibazo ni byandi ugomba gucafuza ariko iyo batavuze bavuga General Masiwe yoza kumva ndiwe yarashema abantu mugabo bibyabiriye biza batwaye umuntu yarakwiye kuvamo hariya nkuko ariko avuga ati leta yo Burundi kuvana na Kinshasa kukorana natwe mu ndabavuga ati n'uyu nawe yarakwiye kugira ngo base matama bagize n'abamakera bose rakava kwifatira yarakwiye kubyara bo barabona intambara yo batari yabo igihugu cyo baragafite cyabiriye none iyi nyungu gasito cyo kwirangira kuva iyi Petero ikomerezo bigafise bazomuhaniya giwabo iyi cyo baragafise igihugu azobagiye kongera kandi asanga gifise n'iki ikomerezo bigafise ahubwo rero no kuraba ababivuga ko baterorokese bajya baraba kuva rero nibaza yuko batogwa umutego no kubacanisha urokese ahubwo bwo bajya abanyamabanga bakagira ntuze icicaro gikomeye cyane shaka cyaho bavuye kuri leta za kumino nabo basirikare bari muri FARDC ndetse n'abari mu ntwaro abashikiranganje n'abatatanye bati twebwe ko turi barahana dupfike ineza yacu ndetse n'abari mu ntwaro bahanze uburenganzira bwa leta bari mugabo bishobora guhendwa umwe bakamugomorera kuri nate agahindukira icumu kuri naho kandi bamukarina no kuvuga bwa bwiyo mugabo bagishobora kuri kure rero reka ndagushimire cyane Apôtre ariko mu gushima kwanje naraka nashaka ndanasozerere kujya mu hize Nyarugabo numwe mu bagabo bakomeye makuru ya gihugu ko yabaye muri leta ya Kongo Apôtre ariko mu gushima kwanje yarakomeye ubu yarisubije inyuma tuve kuyisubije inyuma cyangwa tuve kuyasubije inyuma cyane rero cyangwa uvuye ku someye igihugu Apôtre ariko gushima cimbiri oyasibye sibyo ubu yarisubije inyuma tuve kuyisubije ariko cyangwa uvuye ku someye igihugu nico kibona kabiri ubu yarisubije inyuma tuve kujya mu hize Nyarugabo abunda ngo umunsi wakabona mu kirobere kiri mu gakobine kamega nico kibona kabiri itwaye igihugu nka Kongo na Apôtre zetu byongeza twaye seni ariwe yaprokramye amatora akabaho kisekedi yatora mu nyuma ukabona aje kwinyegeza ngaha kuri gisekedi yavuga ati yarawimba wenyine ariwe yaprokramye amatora akabaho kisekedi yatora donc mu bari mu ntambara z'inyungu twavuga ngo barakomeye ariko barigeze akabaho kisekedi yatora harakantu arengeye kuvuga kerekeranye n'amasezerano ya Doha abonye avuga yuko hashobora kuba leta y'isosiyete ya Viora tarika y'ubu harakantu arengeye kuvuga cyane nibaza se M23 yegeze yemera amasezerano ya Doha yuba yarayubahirije yo leta ya Viora harakantu arengeye kuvuga ubizi kitwa muveye ariwe yaprokiye Rwanda agayabagize Viora tarika y'ubu harakantu arengeye kuvuga AFC M23 yigeze ariwe yaprokiye ariko barigeze Viora tarika y'ubu harakantu arengeye kuvuga cy'abanyamurenge aya nta kibazo tuvuga nk'uko idoha bagiye ubwa ntibigeze bavuga twigeze bavuga mugahageze intambara nibo bapfa niyo mpamvu nkeko ariko baritabaritse aho rero nibaza yuko kuri icoye biragoye tuvuga yuko natwe bari amasezerano ariko hagati y'u Rwanda na Kongo kigeze kuvuga ngo sosiyete ariwe yaprokiye ariko masatelite ariko nta n'utavyora bajya bene kubasinyisha amasezerano azobahamagara aragira ati wewe waforenze harakantu arengeye kuvuga kuvuga wenyene waburanye uca urubanza ariwe wabwiriza nakongera harakantu arengeye kuvuga yuko n'inuru
barapimye n'ubucukuye barahe ari we yaplokaye ariko bagikomeye rero nibaza ko ari amazi y'abantu uko muzana umva ko yacana n'abantu twebwe ari we tugenda gusubira mu ariko barigaze none amazi y'icyo ukunda no kuraba neza kuko hagira kwa muzo gusigaze kwaye bya ariko zitwara ibyo bihabonye amazi mu bene kandi bana beshe twirwanya ntabwo ari bagombaye ariko barigaze aho ko igwanira mu magi bishatse ko kubera ko babahenze intambara bakayijara mu mihanda irimo abantu ari we yaplokaye ariko barigaze irimo abavyeyi babo imvukira musiga ati ngwanira mu magi bize pa magi ari we yaplokaye ariko barigaze babatera bakuri intambara bakuri intambara muri basana bagira bene wa niba cyo rwanda bavuga kwintambara ari ko bahera ngo ajiwanje urasa n'imuri wawe hari bavuga ngo inkubira bije ntuvuge ngo marabaza n'umukozi yego barigaze n'umukozi n'icyo rero nibaza yuko igihambaye nuko bose ukugaragaza ari we yaplokaye ariko bagisha amahoro reka kumbure je nshime rero mu buryo bwiyavuye cyane akunze kuri kino kiganiro tugiranye harahize igihe kinini y'uko cyabo twayaga abantu ngira ngo baranaremba yuko bari kwarabona ibiganiro bya Barazi ko gukora umeze neza abishima cyane fise ubutumwa bw'abantu bari za Canada za USA bashima umutima warokoye ni myinshi umutima warokoye ni myinshi baragushimira mu buryo bwiyaguye cyane rero kandi barabigaragaza mu makomantere hari abatwandikira ariko ntabuze n'abagutera imijugujugu kameme mugabo ukuri kuratsinda ntera ubutumwa barundi rero bari bafise ubwoba yuko bashobora guterwa niyo kintu ubutumwa bubantu bwega abarundi bafise inzego zabo ari bizeke ni urusaku ni bari kubyumviriza ari we yaplokaye ariko jeshimye mu buryo bwiyaguye cyane ndagushimire ku by'ukuri ibi biganiro wakoze kuri runo rubuga rwacu ari ikintu byafashije kuri societe ari ikintu byafashije isi muri rusange n'ibibavunije ku gihugu cyacu muri rusange ariko no kuri twebwe rero ndashimye cyane ngira ngo niki tukoze cyangwa se ibyo tuzokora muri kazi n'Imana nibandanye bazigame mbezi bahe imigisha yiyongera ku yo mufise amavuta Imana bakore kwiyongaza muriko ibaduze itabamanura ibashimye kuyindi ubuntu bw'Imana reka roshime n'abakunzi bacu no muri rusange ndabashimire badukurikirana barahatandukanye abari mu Burundi n'abari mu Rwanda abari muri Uganda n'abari muri Congo ndetse no kwisi yose muri rusange ndabashimire cyane Apôtre wanyu mukomeze mushigike mu byiyumviro mudashize isoni ariko mutanga ibyiyumviro byubaka nibyo bizotuma n'ubundi eje akagaruka n'ubundi akaba ibindi byiyumviro mwakoze rero cyane mwese mukurikirana ikiganiro cyacu Imana nibahezagire Imana ikomeze ibe mu byanyu no mu banyu tuzoba dusubira harakana ngiye kuvuga kino kiganiro cyacu Imana nibahezagire Imana ikomeze